Le Calvary dolci, la cito kala. Egbenyi kekenyere ke muganami epelon la esopo alegbegbe yepelon no mo vai akopere o Yohanes pa kwa kwento etane kwa mi wasireke le fekwe gomede de kwame be mi nanyo lo la bena etremino lo gomede ye ya ko bena yilo mawu e la bena ya yilo megban na mawu ni jira le mi no jukne be supola pastor Elia Eliza batu pe besem mawu na jira mi yin kekesia na jejina La cito kala. Yesu loma nyemenya lusida. La Calvary dolci, la cito kala. Yesu loma nyemenya lusida. Yeloma, yemenya lusida. Yemenya lusida. Mabena kuri tanye, yemenya.